Omer radijallahu anhu dal recept, ali za žal ovi recepti koji se overava ги iskoristili zapadnjaci, ги iskoristili zapad i im čestitam što ti je uspea da go zema to što je od nas, a mi go stavimo. A mi se zame ono što go frla vo kontenjer, mi go zame od njih zdravo za gotovo. Veli Omer radijallahu anhu za deca. La'ibhu sab'a. Prvite 7 godini, od 1 do 7 godina, igraj se dete. Igraj se dete. Omer bi mnogo strog čovjek. Koja došao neko čovjeka i njegov doma, koja vidio Omer sedno kako Kamila, to se kačilo na njego. Znači, Omer ovo je strogi od djeca vaka igra, da. Igraj se djeca do 7 godini. Igraj. Opušteno. Poslije što veli? Wa'allimhu sab'a. Poslije 7 godini uči go, vaspituvaj go. Kako rekao Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, allimuhum ala salah wa hum abna'u 7 sinin. Koja će napomni dete 7 godini, počni da go naviknuvaš na namaz. Od 7 godini počni da go naviknuvaš, da go učiš, abdest, gusul, namaz. Od 7 do 14 godina veli Omer radijallahu anhu, uči go, vaspituvaj go. Vaspituvaj go. Na sofra reći bismillah, izmirat se. Postar čovjek ko će sedneš, dadi mu selam. Ko će vidiš nešto loše na pat, trmi go, uči go. Toga se uči, toga se kalemi. I posle veli wasahibhu sab'a. A posle od 14 do 27 godina, posle tije, znači 7, posle 7 godini, znači posle 14, 7 godini, sahibhu, bidi mu prijatelj. Gledaj se ga recept. Ovo ne može ni komenski, ni evropski sistem za obrazovanje ovo da go ima. Od 14 do 21 godina, bidi mu prijatelj. Što će prijatelj? Drugar. Zašto? Da vlegu ovo vreme na pubertitet, vlegu ovo vreme na tineđer, misli sve što ljeta se jade. I ako ti ne uvedeš drugar, to će se povede po njegoviju drugar. I misli da kad drugar od njegov je najpoviće što go saka. A nije znamo koji go čovjeka najpoviće go saka. Samo roditelj. I koji saka vo život da si najdobar? Samo roditelj. Nikoj, ni brat ne saka da si podobar od njegov. Ni brat što si ležel vo isti stomak, ne saka da si podobar. Samo tatko i majka saka da si podobar od njegov. I сега, prvite 7 godini, igraj se. Od 7 do 14, vaspituvaj, uči go. Od 14 do 27 bidi mu drugar i posle pušti go u život. Ne se plaši. Ako ovaka postupiš so dete, da ne se plašiš ti od tebe. Ti će imaš dete koje će ima idnina i koje će biti obraz za tebe, a ne sram. Da ti bude sram i strah, neko ti trupne na vrata, dete od tvoje me napravi vaka, skrči vaka, opre.